Usembut Menteri Rangba Kejelau ba Preston Tunsong ha ke Sautrik Jemang ulakran daga basai ba ke Sorkar Jela kan ia bet ha ke yang syari ban Shimekarai. Lada jah ba ke Sorkar Jela bat ka Harijan Panchayat Komiti HPC kimla ban poi ke jingis tu jingmut ha ke bedai bat kamat ke bedai ba ke jingpen kan ria ayaki na them metor. Uba Preston Tunsong ulong ba ke HPC kelabu kendon ke Sorkar. Nere ke Sorkar keladak ban pensyai ha ke jingyalang ba ke jingbo kendon kedai ke bamla long bat ke jing ekran hapidang ke Sorkar bat ke HPC kedai katkum ke jing betha jong ke yang syari. Bani penbet no ekne ka kam syabar jong ke yang syari. Kumta kle ekran bani sengutu jingmut banla ban pen ken ria no de basuk ya ke basa atem metor. Ulong bawatlah ke HPC kelabu iki kendon re ke Sorkar kadang pen kre ya ke ai ke badai ban le na ke benta jongki. Bat ke tenat pen roisor kadang pen kre ke blueprint bat on sakot ke HPC ban ekran biang. Uba Preston Tunsong ulong belada japat ba kejing ekran kampoi syanu-syanuru. Kumta kejing ekun kan yai beteng bet hapok ke yang syari. Ban syupen kan mau, dangshan ke HPC kala menjor ban penken ria no iki basyong basa athem metor, hendrai kala dawapat nak Sorkar ban ai ke jaka ke basypo akar, bat ban mang arspa square meter syiyeng. Bat ban airu ke pisa, ya ki lai spa saupu arteli kilong yeng bagin yok mensyna yagi yeng sa jongki ha ke jaka ban ai da ke Sorkar. Tenrei kemopi kadon ke jisya bagi kibu iki kendon. Na kaliang jong ka komiti jong ka harijan komiti ka baki ai sangi ha ka last meeting ka bangai kendu batki bat kibu ki kendon joki. Tenrei kamut ben ong ba kata ka kendon joki ka bang mangi na gomen ngila ban pediang sispa na ka sispa. Te ka bang yakut kolong la persai ha ka sengi ka bangi song meeting lu baki ni ki kendon ke ba pibu kalong ka ba mlalong kaba namar ba pi kapoi ke jingya kren ke jingya ka meeting ke jongi bat kiru kalong hadin ba wat na kaliang ka high court ka advice beladala ban ya sort out lani ban settle outside jong kan ka court tena kadau ka pelong ba mangiru ngikot na kaliang Sorkar ban ya kred ban ya sutu jubut bat ki kenang ba ngila ban penkernia ya kita ka basuk ba kiru kin mi ka basuk ka basain kajing sisa kalong baka jaka ngidot.com habban le ka jaka bahaban bu yaki hakawipat ka jaka dan dari kataru kumo pi hoj ki demand kan ni katai dan nakaliang jongi ngla communicate te hab hadu karai kalong banga ong yaki to ngin mentang ngin prepare sama ngin nakaliang ka state government ya ka ka bangi dei ban le na menta jompi bat ba ya kan ngin sale sien ngel IT ha ka urban affairs department kidang ya walk out ya kan ni bat hadin balade kata ngin pha saki bat hadin nang ta ngan sakot biang ka meeting sai sisin bagini keduk bat ki te henrei la jiapat lenrei la jiapat ba empoi kata ka jing kren syanu-syanuru la kim hun badai kata ngamla ban ong kumnom no komot ka jing akun kan yai piteng namar kumalong menta kan ni ki isu kadon hapo ka high court